Enkora ya teknolojia eyatandikirweho ekigombe ekiri kumanywa nka Enforcement of Patients and Health Workers Rights Uganda kiriyo nikiweera abakazi nyamwingi obutatunga enda ezibateetebeekanisiize omu kyanga eky'amashuma ga Burengerizooba kurugirira ahari Dr. Aruho Amon Kategaya ori omushaho ori kukora na n'ekigombe eki. Enkora egi eya Gamba Naanye neyambaho okwiyaho obuzibu bw'obutahurizingana gye omu ndimi oburi kuteganisa abakazi abari kuba nibenda kutunga obuheereza obw'okubariira oruzaaro. Enkora egi nehindura omu kugamba narishi orurimi okurwiha omu runyankore eruta omu rujungu ahamwe n'okwiha omu rujungu okuta omu runyankore ninga orurimi orundi rwona. Enkora egi eriyo nehwera abantu abari kuba bahambirwe kwikirira polisi bataine kubanza kwihikira aha polisi okutayo emishango yabo. Apeji nekora omuringo ogwo kwerekodinga amaraka gatireho na n'okuhindura za message. What have you been using? Obernoko Suzaki. Okweyongera kw'abakazi okuzaara nicyo kiri kurugiriraho obuheereza obutahika kurungi omu bantu nk'ebyamagara ahamwe na n'ebindi ebiri kwetengwa omu kukura ahamwe na n'okubaho gye kw'abantu omu ihanga. Okwiha enkora egi yatandikaho omu kwezi kw'ikumi abakazi 200 ahamwe na n'abaishiki 50 nibo baganyirwe omu nkora egi nk'oku Amon Aruho arikushobora. Omwirwariro rya Ruhoko abo kugira apeji nho itwagira onkingire hatahwa amezi 2 twashemerwa muno kushanga abakazi batandikiye kugikosa bambafu n'obu obuzanza ningo obuhwezi bwa family planning obuhwezi bw'embarira y'oruzaaro. Abakazi abari kuba nibaronda obuheereza bwo kubarira oruzaaro nibaba batari kwenda abantu bingi omushonga zaabo bitu eki kitwire kitari kubaho ahabo kushanga ngu bamwe omu bakazi abari kuba nibenda obuheereza tubari kubasa kugamba n'abashaho kurungi okushoborerwa gye ahabo kushanga ngu tibakwetegereza rurimi. Abantu barimu bari excited ninga basimire apeji konka nk'ekintu kisya ekintu ky'esumu ekintu kya smartphone chetaga guma ntwiza ntubaha refresher training ninga ntubongera kuba training nko muringo gumwe ogwo kuyamba bishye n'abakazi abari kwa bahambirwe rero bakatina kutwara imishango yabo aha polisi ahabo kutina kushekererwa ahamwe no kutungwamo akakumu otireho nabo abatari kubasa kwegambaho kurungi Amon Kategaya nagira ngo Gamba Naanye nayo kuyamba aha nshonga nkezi abo kuba ntumanya ngo abapolisi bingi baba batakumanya runyankore konka wazayo naho tukateka yesumu ya app ine app ya Gamba Naanye no basa kutabaza umushango gwawe ha polisi. Angela Businje omuzarisa Aruhoko Health Center ya Kana omuribanda aho enkoreji yatongozibwe nashobora ngo bwahate enkoreji nebanguhiza aha kugamba nabo abari kwenda obuheereza Nitiyamba kugira ngo omurubire natugambira icyakwenda tubaka kumuhereza ki obijanjibye kandi arona no kushanga omurwire namanya ururimo rundi takumana runyankore kugira ngo kugamba mu gishongo turaka kucenga ibyakwenda iyi mataha ntiza kurucenginga kibiteko mu rujungu so umushaho naza kumanya cyenyine cyakwenda akicwa churo mu rujungu rero we yacyandikira mu runyankore ndenga aho mara kuchura naho umushaho yija ko yateka ho rujungu yamara umushaho ayimataha speaker agambisha kwenda akigamba mu rujungu akomara kukigamba ogunaza kuchura mu runyankore. Okureta henkoreji eya Gamba Naanye Angela nagira ngo hata abakazi nibakoresa kurungi akagisha ako kweherera na nabashaho omuchama bakatunga byona ebiri kukwata aha buheereza n'enkora eyo kubarira oruzaaro. There is confidentiality kugira ngo hati umuntu takweta mutahiwe ngo aze kumutranslatingira omurimo orweye kugira ngo karaye kurwomuka ayijena no umuntu wacyaro urukumanya orujungu ngo aje kutugambira we naija wenka tukosisa yitu tumuhereza obuhereza bwe aho kwandi tubashige cyane.
aha bwabashaho bingi obutashanga no babasa kugamunira kurungi na n'abakazi omurimo rw'urunyankore rukiga abakazi nikigamwe ngo bakabaremirwe kukozesa obuhereza bitu hati nibagira ngo nikibanguhira okugamba n'abashaho umwobo mutabata kumanka ruzungu atebuzo ko ragamba omushaho konke cyansemeza nabwo kubota kumara ruzungu no gambe cyo kwetenga abashaho nabo bakikwisiyo Dorina twase tuwe wenka owabira atari kwesa buhereza bukubariro ruzaro habo kuteganisibwa obutamanya rujungu bitu na wini tuhimbise nagira ngo nawe akabaremerwe habo butabasa kweshoborora ho mu rujungu ubu no gwa kabiri kwiza kugikozesa ubwiro ubwinji twatwiza hamwe tusanga abashaka batara kumenya iki yakore eteganisa ubundo izo ine hama byawe takwenda ngo umuntu ndizacimanye konko boyine kureto nijo umuntu arikumanya ruzungu kwenda ngo akuyamba muri ejo Wina Dorini ni bamumbakazi okurugo muri banda abu ekigombe eki kitambiro butatunga enda ezi batari kwenda kitekateka kuko myanya yo no muri ankore abantu bona bagamba nyankore hano ruzungu kugira ngo base kuzo mu marwaro abantu base kugikosa babase kufuna obuzanzabi bakurzana n'abashaho batarabere mu muntu ndizo ningo tukweta translator obwahati encourage nekoresibwa abakazi bona abari kwani benda obuhereza okuretaho enkora eya Gamba Naanye nikirebwa nk'ekindi kikwija kuhera omukweyongera kuhera abakazi omukubasa kwejumbira omunkora ezo kubarira oruzaro omwihanga lyona ahabwa TV West ndi Adela Orishaba.